Zrinski Borac 1:0 završena prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine. S nama je trener Željko Petrović. Gospodine Petrović, vaš osvrt na današnju utakmicu s ekipom Borca. Pa šta reći, ja mislim da smo mi prvo polovrijeme odigrali stvarno perfektno. U svemu, u presingu, u kreiranju pozicije za centar šuteve, totalna dominacija protiv ekipe koja je lider na tabeli. Ne znam da li su nam napravili jednu šansu. Mislim da, ukratko, najžalije mi je da nismo dali drugi gol, jer zaslužili smo stvarno danas. Ja i respektujem protivnike, ali mislim da smo danas zaslužili da damo barem još jedan gol više. Sjajna partija, cijele momčadi, sigurno ne želite izdvojiti pojedince, što je nekako presudilo ovaj put u korist Zrinskog odnosno na neke prethodne utakmice. Pa odlično, mislim da u drugo polovrijeme mislim da treba da damo, imamo zicer za 2:0, onda imamo 2-3 puta da centriramo, ali dobro, to su sve detalji koji igrači donose odluke u zadnji moment, da li će da centrira, da li će da šutne. Mislim da je stvarno šteta da se ovakva igra nije nagradila sa boljim rezultatom. Sad je 1:0, ništa nije završeno, idemo u Banja Luku. Kvalitetan protivnik, to svi mi znamo, i zato je veća žal što nismo dobili utakmicu barem sa 2:0, i onda bi bilo ipak drugačija situacija. Kao što ste rekli, sa prednošću idete u Banja Luku, prednost od 1:0. Kako su sada izgledi za osvajanje Kupa Bosne i Hercegovine? Pa dobro, mi smo dobili 1:0. Naravno da imamo sad neku prednost zato što smo recimo prvo polovrijeme ili prvu utakmicu dobili 1:0. Ali tu ništa nije završeno. Borac je jedna kvalitetna ekipa, ima dosta kvalitetnih igrača, vratit će se neki povrijeđeni, tako da mi tamo moramo dobro da odigramo, recimo kao što smo prvi put posljednju utakmicu odigrali protiv njih, jer to je jedna ekipa, ona nije zbog ničega lider na tabeli. Izgubili su 2 puta, ovo im je treća utakmica koje su izgubili, od kojih smo mi 2 puta pobjedili. Međutim, igraju u kući, imamo do 22. ja mislim 22. da igramo dosta, da se spremimo, vidjet ćemo sad, odmah se od sutra okrećemo drugoj utakmici, jer mi u ponedeljak imamo gostovanje kod Goška. Ako mogu ja treneru, nakon vrijedne pobjede, možda jedna glavobolja, upratili smo Nemanju Bilbiju kako šepa na izlasku sa terena, šta vam se čini? Ne znam, još nije, ne znamo tačno, ali ne izgleda dobro. Ja ne bih dalje da pričam, to je naš kapiten, igrač koji mnogo za nas znači, da ne bih pogriješio dijagnozu, bolje je da ne kažemo ništa dokle to doktori ne vide, ali ne izgleda dobro.